Ćao svima dragi naši, nadam se da ste dobro. Danas idu mlinci, znači to je isto nešto starinsko, tako su žene prije pravile, ali naviše. Znači ja sam ovdje samo stavila 400 grama brašna, pravim to kad se poželimo, a nekad se to tako pravilo da se pravilo naviše i odmah da se ima za par dana. Jer te kore kad se prepeku, znači pekle se na onom šporetu na drva, onaj smederevac, i napravi se više i onda se stavi u jednu posudu. Naprimjer, moja baba imala onu veliku jednu tepsiju i tu ima platno unutra i onda samo ih poslaže i pokrije sa tim platnom i tako je to imala par dana da pravi razne pite i jela s tim. Znači imamo ovdje 400 grama brašna, malo posolim i dodajem mlaku vodu i s tim to umjesim. Znači ja šporet na drva nemam, nažalost. Ko ima, može da uživa u raznim tim starinskim receptima. Šta god da se pravi u tom šporetu, sve ukusnije nego ovako. Ali eto, ja ću vam sad prikazati kako ja to pravim kad se mi poželimo. Ima 3 vrste. Kako se može. I eto, znači 400 grama brašna, 200 ml mlake vode, malo sam to posolila. Sad će mi trebati još brašna. I sad to opet premesiti, da dobijemo tijesto da ne bude ni previše tvrdo, ni previše mekano. I eto tako, znači to je premešano, 400 grama brašna je u tijestu i onda još sam jedno 50-60 grama dodala da premesim. Ali sve to eto zavisi isto i do brašna koje budete koristili. Jednostavno eto da bude mekano. I sad ćemo to ostaviti malo da odmori. Sad, nakon 5-6 minuta, ja ću raspodijeliti na 4 kuglice. Znači, ko ima veliki radni sto ili površinu, on to ne mora raditi. Jednostavno, to se preko cijelog stola razvuče i sjeku se flekice u veličini koju želite. Eto, ja nemam tako veliki sto, imam jedan okrugli, ali ono na razvlačenje, pa između se onda zavuče brašno, pa ja to tako onda pravim manje kuglice. A kažem, ko ima veću radnu površinu ne mora, jednostavno razvučete tijesto na 1-2 debljine i sjećete veličinu koja vam odgovara. I eto, ja sam ostavila i ovo 5-6 minuta da malo odmori. Znači, kao što sam rekla, ko ima veliku radnu površinu, može odjednom cijelo tijesto da razvuče na jednu debljinu milimetra ili 2. Eto, ja te uslove nemam. Znači, napravila sam na 4 dijela. Kad razvučete ono veliko, mnogi od vas to i znaju. Samo sjećate forme koje vama odgovaraju. Četvrtasto ili trokute, kako god, koju veličinu imate gdje ćete ih peći. I eto, kad je razvučen tako na 1-2, onda samo osjeći onako kako odgovara. Sad prva varijanta gdje ih ja prepečem, to je ovaj isto raclette grill. Znači uključim da se to dobro zagrije. I sad eto, poprilično se zagrio, samo stavite ovo jedno parče, par sekundi i onda okrećem drugu stranu. Eto, to bi bilo to. Tako možemo se sve jednom i znači boje koliko da porumeni, to možete sami da izaberete.
Mi smo znali ovo ovako dok se peklo kad smo bili djeca, pa jednostavno samo kajmaka ili s pavlakom, tako smo to jeli. Sad druga varijanta, isto kako ih pravimo, uzmemo ovaj tiganj koji ne prijanja. Uključim kolo na najjače, znači ovo ovdje je baš najbrže kolo. Oba dva kruga da se uključe. Stavim onda tiganj i da se dobro zagrije. Sad tiganj nam se dobro zagrio. U to vrijeme ja sam razvukla i ovu kuglu. I znači razvučem uvijek na milimetar dva, ali ja ipak to još malo i rukom razvučem prije nego što stavim da se peče. Tako sam i na onom raclette grillu radila, ali to je sve po ukusu. I sad zavisi šta želite. Ako želite da bude što svjetlije ove tačkice, ko na onome raclette grillu, onda okrećete jednostavno brže. A ako želite da bude što sličnije kad se pravi na onom šporetu na drva, onda je ovo ovako baš super i odgovarajući kad se dobro zagreje tiganj, ali je baš jako važno da bude koji je dobar, koji ne prijanja. Sad treća varijanta je kako pravim, da uključim rernu na 250 stepeni, znači na najjače. Ugrijem tepsiju zajedno odmah sa rernom. I znači onda ubacujem tako na 250 stepeni sa ventilacijom. I eto isto dok malo poprimim boju. Onda okrenem pa ubacim još malo. I eto to bi bilo to. Tako dok završimo sve. Mislim možete stavljati i manje isto. Kako god da volite. I eto naši mlinci, znači 3 načina kako se može pripremati ko nema šporet smederevac. A ko od vas ima, blago se vama. Znači ide puno brže. Ovo je na onaj raclette grill što sam. To je sve eto krckavo, samo što nije tako tamno. Znači ide malo sporije. Najbrže je u tignju. I najsličnije je ko sad kad se pravi na šporetu na drva. Ovo je iz revne, isto je krckavo i sve. Znači kako god da se odlučim pravim samo jednu varijantu. Sad ovo je malo ostajalo dok sam pripremala da bi sve 3 vrste prikazala. Ovo je počelo već tijesto da se razvlači ko žvaka. Ali sve je to dobro, sve će se to iskoristiti. I znači kao što sam rekla, to se nekad pravilo naviše, kad se već pravi, može dugo da stoji. Znači kad se dobro prepeče, to onda mora biti u platnu. Znači neki stolnjak ili nešto, pokrijete s tim i tako da može zrak do toga i to može stajati duže. Onda se s njima razne pite mogu praviti razni recepti, isto kao i sa normalnim korama što se razvlače ili sa gotovim kupovnim korama, ali ovo je opet sasvim drugačiji ukus kad se prepeče. Sad ja sam ovo pravila i rekao hajde kad već moram praviti onda da napravim 3 varijante kako se to može, ukoliko neko nije, sigurno većina od vas to već tako i pravilo, a možda neko i nije, pa eto mogla sam pokazati i biti od koristi.
A mi smo se pravo poželjeli, a taj recept ćete vidjeti koji nam je najomiljeniji. Za sad se nadam da vam se dopadaju i ove ideje. Ukoliko neko još nije pravio tako, ukoliko je neko od vas već pravio, pišite mi u komentarima ko je isto pravio tako u tignju, ko je pravio u rerni, da li je neko od vas isto tako pravio na raclette grilu, kako god. Želimo vam puno zdravlja i veselja i do narednog recepta, ljubimo vas puno.